mahudhuria banunu wa kumori jimla anyimlohonu waruma intihatu na watukufu wa diaspora lobonze na mzigarisha bashinu nimbusheni idi ya khairi kama Mwenyezi Mungu apenzi. Mwenyezi Mungu ajalie kena muo na za sana za sai kama apenzi. Ajalie zamana rankiwa sonti pia ranzira isi hujahata mru lodahoni ulonawana. Mwenyezi Mungu ajalie shinde ritekeleze kama apenzi. Mwenyezi Mungu ajalie ondo atende banuke Mungu ya wasamihi ya wala zabu jema sirabaki. Mwenyezi Mungu arinke husnul khatima kama apenzi. Abokwezi watukufu ya kawaida ya Ramadhani donkorongo wa kirasmi shahidi ya inu sito swali nezatu shanga mjawa baha Facebook ngwaboda bozinji hata engenga rongowa mtudambati fuleji hawiyamba wa moroni wandumiza banti rongo nga mdoka radhi sinauka mdile au kaya ya Ramadhani anduho moswali haka andu toeza katil fitri ngawandu wa jumsiri inondu swali haraka nondu wende hamadi lekhatobu ya hamba andu wende la johunda bakti afanye luha ebenge yabo dokari yombe Mungu Mwenyezi Mungu ajale mwezi mtukufuni mwezi minde mitukufu ya Qur'an zintukume zinu zintukume nyitukufu haruma yoma hakami wenge demana boko emale sira kana banu ranzo mwezi wa handani wa Dhulhijj umba tukaruma dua hatta zintukume zihise wenge mwajandeze duara umba sikina khairi na sinenti rwalio liyo rwaja maudu kama benze Mwenyezi Mungu ajalie ritsanganyihe rengezo manazahatu amade li khatibu ya zamba sisirikada jonga manazahatu sha intiningyo na neema ndaru ngawe siasa ngawe dini ngawe ndo milanansi wengawa samahatul mufti kairi woni ndo milanansi haraka au ka Mwenyezi Mungu la uzo hezo ngo hizo ili rengezo manazahatu azen ngo zjiriu za hezo ngo ko gazdalingana nebi likadhalkensi ya hatu na zetabu zilio imabayajiriu ikadi ya Mwenyezi Mungu mweleza jiri ze mvua za jiri ari shukuru ya Mungu kaze duangizo kabuli akamondo na nyasi majirani wafu wangu jana na majana maili hunu alhamdulillah bonge litizeze dua ba ngizo kalgas kubole wao Mwenyezi Mungu arhafadhi ni mabayao Mwenyezi Mungu arhafadhi ni amani ande zitabu Mwenyezi Mungu ajalie karma amani kama benze rikenti wazima rihadisi haza faida za hatu sonti pia Mwenyezi Mungu ajala zihunde amara saa idi akhiri kama benze idina alfaizin sinina baada sinina mustamina غير متفرقين راضين غير ساخطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دين إلا خضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شافيته ولا مسافرا سلمته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسلم العلي وسلم محمد بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله.
Ameamua production tena mwanzo